بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام. أيها السادة الكرام، ودي أن أبين لكم أن هذه المحاضرة تهدف إلى بيان الخطوط العريضة للحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة. تبدأ هذه المحاضرة بذكر نبذة يسيرة عن مكانة مدينة مكة المكرمة في قلوب المسلمين، وأطوار بناء الكعبة المشرفة، ونداء إبراهيم عليه السلام بالحج، ثم تعريف الحج في الإسلام ووجوبه وفوريته أو تراخيه، وفضل الحج وفوائده، وبيان معنى الاستطاعة في الحج والعمرة، ثم بيان أعمال الحج من أنواع الإحرام والمواقيت والأركان والواجبات والمحظورات، وبيان سنن الحج كذلك، ثم فضائل، ثم الهدايا وأنواعها. ونذكر إن شاء الله من مميزات الحج بين الأركان الخمسة للإسلام. ثم نذكر عن النيابة في الحج، وأخيرا ندرس دراسة مناسبة لخطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم نبين زيارة المدينة للمسجد النبوي الشريف والوقوف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ثم نذكر كذلك إن شاء الله فضل الصلاة بالمسجد النبوي، ونتمم بإذن الله بخلاصة أعمال الحاج الكاميروني من بلده إلى الديار المقدسة، وفي ذلك إرشادات عامة بإذن الله، ثم يتبع ذلك أسئلة وأجوبة. وهذا هي الخطوط العريضة إن شاء الله، سوف نمر عليها خطوة خطوة. يا دير إلى بجول بيكو من ولوتها محاضرة منو باو خفنو on wato ha muhadara ha jonde men ɗo bolwan haala babuji hijju min puɗɗiran be wollugo haala daraja makka no woni ha ɓerɗe julɓe Allah, e wollugo bo ande no suudu kaaba mahira ha yotti ba jotta ɗo, ɓe en mahindu ni ha yotti ba jotta ɗo, e no annabi Ibrahima Khalilurrahman ƴonirno yimɓere hijjore dow umrore Allah. En geccan ko wiyete hijjore dina men islama, e waajibago hijjore man, ɗum jawɗum na ko ɗum sabbitan seeɗa, e moƴƴere hijjore, e fa'idaji hijjore, e ko woni bawɗe hijjore be al umra. Bolwan haala kuuɗe hijju man fof ko Allah wawni en inchallah, daga noon nde no harminirte, e ha to e harminte, nde harminte, e ruknuji hijju, e wajibiji hijju, e kalaɗiyere hijju, e sunnaji hijju, e giɗaɗi hijju, e hadiyaji, e noon nde hadiyaji man no wayi. En bolwan to Allah seni ɗo walli en ko hijju bo sefora nder daraja islama joyi, e noon goɗɗo hijjanan goɗɗona ko modi ɓe bolwi her man. En bolwan khutba annabiɗo sallllahu alayhi wa sallam ko jaɓɓitiri ummatore muɗum e hijjore muɗum. En bolwan noy on wato ziyara madina no warete, e moƴƴere juulugoyer julurde annabiɗo sallllahu alayhi wa sallam, e silminago annabiɗo e habrire mum sallllahu alayhi wa sallam. En timmitiniran yo be wato kijjo Cameroun ummuɗo ha leddi muɗum ha yaha makka, yaha madina, timmina ko ɗum no o warata ɗum. nder man ɗo en kanditanmo kanditaji ɗuɗɗi masin to Allah seni ɗo walli en. En ɓaawa ɗon ƴamɗe nder ɗiraɓe meɗen ko ƴamata, e ko Allah wawni en en jaboto dow majum. Bismillahi irrahmani irrahim. هذا الموضوع عنوانه مسلك مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها السادة الكرام، أيها المسلمون، أحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع بالذات، أريد أن ألفت أنظاركم إلى مكانة مدينة مكة في قلوبنا وقلوب المسلمين عامة في أقطار العالم.
لأن الحج يقع بمكة المكرمة. إن مدينة مكة المكرمة من أقدم البلدان التي ردد البشرية اسمها في مختلف الأصول مقرونا بالتوقير والتعظيم. وتاريخ مكة حافل بالحوادث بما يجب أن تكون موضع درس لما فيها من بيت الله الحرام الذي يعتبر أول بيت وضع للناس لأجل عبادة الرحمن تحت السماء. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إن هذه المدينة مدينة تاريخية، مدينة مكة، لها أسماء فوق 30. وقيل قديما إن كثرة الأسماء يدل على خطر المسمى. من أسماء مكة أم القرى، صلاح، بلدة، العريش، البلدة، وهلم جرا. وقال شاعر العربي: لمكة أسماء 30 عددت ومن بعد ذاك 2 منها اسم مكة. لمكة أسماء 30 عددت ومن بعد ذاك 2 منها اسم مكة. وما كثرة الأسماء إلا لفضلها حباها بها الرحمن من أجل كعبة. يا إخوان، إذا إن فت أولو على هجر يا إخوان، إن جت الله سنيد أولو إن هندتي إن نادي الإسلام إن دودا بيترمو يافا إن هر أي بيج مدن إن دودا بيترمو كيسنا مر سرجي نفسو جمدن إكلو إكود مدن مو الله سنيد هندي كان كون كندتيرو مو الله سنيد سلني ولا مو هندي تتلو إن دو سيدي بودوتة ولا سي الله إن دو سيدي محمد ɗum jeyaɗo Allah ɗum nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Allah ɗum no salatu dow maako e dow sahabo en maako e dow aalo en maako e tokki mo fuu ha yende dargal. Ya derɗiraɓe, mi yiɗi mi hofna on marra ɗiɗawre mi hofniri on be kofgol islam. Jam Allah tabitin dow moɗon e julɓe Allah fuu. En ɗo andi en fuu meɗen hijjore ɗum ruknuwol nder ruknuji islam. Diina islam aɗo darori kuje 5, islam a gotol nder majum. En fuu en ɗo andi ɗum. Yo hidde en nasta wolugo haala hijjore derɗiraɓe. Mi yiɗi ha mi yeyitina on seɗɗa haala daraja makka no woni ha ɓernde julɗo ɓerɗe meɗen. Ngam hijjore ha makka totton waɗete. Berniwol makka ngol nder ɓurɗum durugo berniji dow duniyaru fuu ɓiɓɓe adama fuu hirna e fuuna fu ɗo wolwa makka tum har jamanuji fuu ɓe woliran makka ɓe teddingo makka ɓe tilmingo makka ɓe darjiɗingo makka. Tariha makka ɗum ɗo heewi hawadisuji masine, ɗo heewi fuɗɗanoji ɗuɗɗi masine. Yaato handi deydey kala julɗo Allah fuu himmoro andaɗi ɗum nukkure tilimde nde Allah darjiɗini. Ngam ɗume? Ngam suudu Allah woni toon, Kaaba. Ngam ton aran suudu ndu Allah waɗi her dow leddi ɗo, ɓiɓɓe adama rewa mo her toon, huusita juula juure mum fuu her toon. Allah woni ɗum ha alqur'an, o wi aran suudu ndu o waɗani yimɓe dow leddi ɗo her Bakka, ɗum inde Makka. Ngam handitago ɓiɓɓe adama ɗo her toon dalilaji bawɗe Allah ɗuɗɗe masine. Nden o sappi o wi maqamu Ibrahima ɗon toon, mo Allah yar ɗum Makka fu yiyan ha Ibrahima yaaɓi dow hayre kosɗe ma ko ɗali ɗon toon, batte man ɗon ɗo toon. Ko moye naati Makka, naati haram Makka, walla taki o kolɗiniɗo. Madina Makka ɗum madina tarihiya, madina marka haala ɗuɗɗum, kaɗo mari madina Makka berniwol Makka ɗo mari inɗe ɗuɗɗe masine ko ɓurata 30. Wi'ama har bolle balidol ɗuɗugo inde ɗum ɗo holla daraja innaɗo. Makka inde on ɓurata 30. nder inɗe Makka Dada Gure, Salah, Arish, Balah, Balda, inɗe Makka ɓuri 30. Gimowo Arab en wi wodani Makka inɗe 30 e ko dowata 32 nder maare Allah inni Makka Bakkata. So ɗuɗugo inɗe ɗum ko hollata fu ɗum daraja innaɗo on. Allah seni ɗo hokki Makka non ngam sababu suudu muɗum suudu Kaaba. Wali Makkata khasa'is wa mazaya ma laysa li ghayriha ala biqa'il ard. Fiha al-masjidu al-haram الذي الصلاة فيه أفضل من الصلاة في كل مكان، وفيها الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين أجمعين. هذه مكة هي أم القرى التي تميل إليها الأفئدة، وهي مولد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مكة نشأ محمد وفي أرضه ترعرع وأوحي إليه القرآن. فإذا نظر الإنسان إلى كعبة لا يسأم، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا.
ya ikhwan makka woodi miisa wato ko Allah waɗani ɗum ko walaari nokkuje fuu Allah darjiɗiri makka ko walaari nokkuje fuu ɗo duniyaaru Allah sufti nokkure man ɗurni totton juulurde masjidul haram woni nden juulurde nde ko woni toon ha goɗɗo juuli fuu wala ha julde fotata bana wakkati toon Allah ɓurni ɗum dow duniyaaru fuu har o juuli toon wato wala potanɗo be maako wato mbardari julde har makka to Allah waɗi suudu mum wiyete Kaaba totton julɓe Allah hirna e fuuna e fombina pat husitata juula rewa Allah wala ɗum woni se makka berniwol makka ngol ngol ɗo wiye ummul qura dada berniji fuu totton ɓerɗe ɓiɓɓe adama fuu ɗo miila ɗo yiɗi ɗo suuyana toon ton ɓurna ɗo takle daña annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ton annabijo mawni wa awalu jildin massa jildi turabuha kama qala shairu aran leddi memu ndi annabijo sallallahu alayhi wa sallam berniwol makka ton o mawni ton Allah jibbini alqur'ani dow maako ɗum ɗo fuu wala ɗum woni se makka to a yi suudu kaaba ndu a saftata to neggite maɗa fiɗi dow maaru wato gen kaman tabiter ɓernde maɗa ha abada jaa fi tarikh anna sayyidana ibrahim al-khalil sallallahu alayhi wa ala al-anbiya'i wa sallam ata bi ahlihi wa waladihi wa tarakahum bi idnillahi fi wadin ghayri dhi zar'in wa hadha al-wadi mundu sakanahu ahlu ibrahim alayhi salatu wa salam sara madinatan mubaraka bi barakati du'a al-khalil alayhi salam qala Allah ta'ala وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أجاب الله دعاء خليله ومن هنا ندرك السر الإلهي الذي أودعه الله في قلوب المسلمين تجاه هذا البلد ولذا نجد قلوبنا تتحرك شوقا إلى مكة وننفق النفيس من الأموال ونتحمل المتاعب والمشقات من مسافات بعيدة من كل صوب وحدب غربا وشرقا إلى هذه الديار كيف لا وقد استجاب الله دعاء خليلي يا إخوان مدينة مكة واتو تاريخا وريتين النبي جو الله النبي إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم ودينو يمجا ماكو كوريجي ماكو إسماعيل إن تيدو هاجر مؤتيهر مصر وردينو كوريجي ماكو هاجر بيكو إسماعيل أتيها بابل مكة ونيدو بيبو أمروري الله إدونغي الله babal mere ɗum sahara wala awre woni tan wala ɗumejo ɗo on en fuɗɗi andugo tariha makkatal mukarrama nden waadiwol ngol Allah umri mo acca ɓe ɗon nder bulule banni o joƴƴini koreji maako goton ɓinguel maako e ummu muɗum e dada mum hajara daga nden madina makka me tawi yirbugo ha hande daga nden ɗum lattay ngurore ha hande nden ɗum yiiɓi sababu majum leƴƴi arab en jurhum en wari hawti be maɓɓe ɗum jooɗi ɗum waɗi wato madinawol berniwol ngam albarka do annabi ibrahima alayhi salam Allah seni ɗo wolwi ɗum nder alqur'an meɗen ha suratul ibrahim o wi annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam wolwule wakkati ibrahima do'ina du'a muɗum o wi jawman warturu berniwol ngolngol konɗiningol ngol toñatake daynam be ɓiɓɓe am fu rewgo labbi jawmam aɗo andi labbi ɗiɗi majjini ɗuuɗɗe yimɓe jawmirawo am mo tokkiyam tokki diina am millata ibrahima hanifan mo tokkiyam mo yeddiyam bona mo am jawmirawo am a jaafowo marɓe ayibeji a kinnowo jawmirawo amin mi joƴƴini jurriya am yoga jurriya am ha waadiwol ngol wala awre ha suudu maɗa hormetendu jawmirawo amin mi tori mbaɗaɓe ɓe juuloɓe ɓoosoɓe julde ba umri mbaɗa ɓerɗe ɓiɓɓe adama ɓe goni fu yiɗa makka hokkuɓe bo ɓendoje ko leɗɗe ɓendoje wato aawe fu ngam ɓe getta nemaji maɗa jawmirawo amin an a anduɗo komin cuuɗi nder ɓerɗe amin e komin bangini fu aɗo andi wala ko suuɗoto her maɗa her leddi be asama fu do annabi ibrahima kaɗo ɗo Allah jaabika Allah jaabi do annabi ibrahima kala gilluɗo makka fo ɗo yiya baraka gonɗum her makka daga ɗon ɗon enen julɓe Allah en heɗan en faama sirri Allah mo waɗi ha ɓernde julɓe Allah
har ɓe ngoni fu har funage hirnage fu ɓernde maɓɓe ɗo yiɗi makka jemma be nage kala wakkati fu ngam du'a go jaabi. Allah seni ɗo waɗi do annabi Ibrahima jaabaka nden yiide makka go naati nder ɓerɗe muminin har ɓe ngoni fu e jiya makka. A tawan ɓerɗe men ɗo wula wato hande ngam genka makka kala nde dillo makka fu ha ɗum woyna en wato ha goɗɗo man ɗiwi fu noy ɗum lappirta noon. Allah seni ɗo jaabi do annabijo muɗum Khalilur Rahman. Ya ikhwan, hadihi makka ولكن كل هذا من أجل الكعبة. الكعبة المشرفة ذكر المؤرخون رحمهم الله من المسلمين ذكروا أن الكعبة المشرفة بنيت على أطوار بناها أولا الملائكة ثم آدم أبو البشر ثم شيث ثم إبراهيم وإسماعيل ثم العمالقة ثم جرهم ثم قصي ثم قريش ثم عبد الله بن الزبير ثم الحجاج. وفي سنة 1039 هجرية بناها السلطان مراد بن السلطان أحمد من سلاطين آل عثمان بسبب انشقاق الجدار الشامي من الكعبة سببه السيل الذي دخل مكة ودخل المسجد الحرام ودخل الكعبة إلى السطح. قيل إن الذي سقط من الكعبة حينئذ ما بناه الحجاج والله أعلم. بنى الكعبة الأملاك آدم ولده بنى الكعبة الأملاك آدم ولده شيث فإبراهيم ثم العمالقة. بنى الكعبة الأملاك آدم ولده شيث فإبراهيم ثم العمالقة وجرهم قصي ما قريش وتلوهم هو ابن زبير ثم حجاج لاحقا. ومن بعد هذا قد بنى البيت كله مراد بني عثمان سيد ركنه سيد رونقا. يا إخوان يمبي تاريخ ويندو بتاريخ هذه بمبولوي حالا محل سودو كابا نفؤيري دوم بدو لديرو الله هنو بي جلبي الله ولي دوم بمبولوي دوم ها تاريخ هذه بمبي كابا دوم مهرام دو ياكي جي فere yotta ɗum waɗan bayakeji 11 ni. Arande kam Allah seni ɗo umri malaika en mum mahi suudu ndu ɗo femdotiri be suudu Ma'mur ha dow asama. ɗum woni aran ko maha suudu Kaaba. ɓawo ɗon annabi Adam baba takle fuu baba ɓiɓɓe Adama fuu mbiyanmi baba basaru fuu baba goɗɗo fuu annabi Adama mahiti dow mahol malaika en. ɓawo ɗon ɓi ko Shif, ɓawo ɗon annabi Ibrahim, ɓawo ɗon annabi Ibrahima hawti be ɓiyum Ismail mahidi, ɓawo ɗon leñol bi'etengol Amalika, ɓawo ɗon lewol bi'etengol Jurhum, ɓawo ɗon Usayyu mama annabijo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ɓawo ɗon Quraishin ko en ɗon ka annabijo mawɗo kanko efti hayre ɓalere yewi her nde woni jonta ɗo. daga ɓawo ɗon Abdullah ibn Zubair tanirawo ɗum ɓigogo annabijo sallallahu alaihi wa sallam muhariu nabi ɗum sahabojo annabijo andaɗo. ɓawo ɗon Hajjaj min muluki Sham, wato Hajjaj bo mahiti ndu yo har hitande hijra waɗi 1339 iyende waɗi er Makka ɗum Sahara, wato ilagol falti ar sukkol no ndiyam naati Makka, naati julurde Makka, naati suudu Kaaba, ndiyam ha memi sakfu ha memi dow. sababu majum wato ruknuji suudu Kaaba woodi her seeki jiha wakkere woyla suudu Kaaba e yibbi. sa'i nden laamɗo khalifajo julɓe yake man ɗum turku en biyeteɗo Sultan Murad ibn Sultan Ahmad, wato kamɓe wonde ɓe ardino khilafa, kanko mahiti mahol mako man on jotta ɗo. yimɓe tariha wi dede ko yibbino man ɗo ha Hajjaju memi mahitino ko, laaro hikma Allah, ha Hajjaju mahitino go kanjum on ɓarti yibbi, nden on go lorni ɗum kanjum lutti ɗo, ni ko ɓe mbiyata Allahu a'lam. yo ɓe moɓi ɗum har sha'ir ɓe wi mahi suudu Kaaba ɗum malaika en Allah, annabi Adam ɓi ko Siisu, annabi Ibrahim leñol Amalika, nonnon Jurhum, Usayyu, Quraishin ko en, heddi be maɓɓe laamɗo Murad ɓi Sultan Ahmad, wato ɗum mahol maako ngol o woɗɗitini on luttiɗo. jaman ɓaawo ɗo ha jaman Imam Malik rahimahullah o ƴamtama ɓe laamɓe ɓe Bani Abbas, ɓe ƴamtimo ɓe giɗi ɓe pusa suudu Kaaba ɗo ɓe mahita be mahol cembingol. o wita e ɓaɗa suudu Kaaba ta wartira fijirgel laamɓe mo laami mari fu wi'a mahita. laaru hikma Imam Malik rahimahullah, wato kanko haɗi ɓe accino noon ɓe mbo'ina to wodi ha wonni, wato to lattake o fitinoɓe ɓe pusani kala mo Allah hokkiti fu wawa wi'a pusan ma han ɓe kanñeri banni ɗum lattan fijirgel lamɓe. ɗo ɗum faamu Imam Malik rahimahullah. hada al bayt barakatullahi fil ard wa amnullahi fil ard, hafidha Allahu makkata min jayshi l fil
فقال الله تعالى في قرآنه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ذلك عام ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم en mako mahi suudu ndu ngam o rewe her leddi ba o rewrete her asama o reeni nokkure man o waɗi nokkure barkiɗinade ɓurdude dodduja fuu yimɓe wonɓe toon bo mumini en ɓe ɓurduɓe luttuɓe fuu ngam heddugo her nokkure ɓurdude ngam wakkati nde ɓe juuli het toon fuu wato goɗɗo har juuli fuu jokkataɓe ɓuran mata ujunere fuu jokkataɓe ba en tammi waddugo haala ma yo en andi nde yimɓe jabbarin ko en duniyaru goɗɗo feere wino ha wila suudu kaba sam waylita yiɓa suudu wondu feere ha yaman en andi Allah salliti dow maako masibo be konu maako fu halki Allah woli ɗum ha alqur'ani kanjum wiyete surawol alam tara ko janginta diga aran magol hangol surni Allah wi annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ayi ay no mi waɗi ayi ay jawmirawo maɗa no waɗi jam en ñiwana kon ñiwi Allah halki ɓe fu tilfiɓe nde ɓe ummani ɓe wiɓe tilfan makka yo goɗɗo waɗanta makka kaydu wato waɗanta makka numata kalluɗum her yimɓe makka be makka fu Allah sarran ta goɗɗo ɓada noon jawmirawo wi yelaka wato mi waɗay kaydu maɓɓe ɗo nder majje na nder halakuyna makku maɓɓe e mbaɗi ɗo min yofti dow maɓɓe colli biyeteɗe ababil ɗiɗo sakkinana ɓe ka e sababu man ɗum halki ɓe min wartiri ɓe ba sodol ñamagol yo holli en nden ka Allah her makka Allah ɗo reeni makka ko ummani makka fu jawmirawo on taɓata ɗum hitande nden man on annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam daña am fi ya ikhwan هذه مكة وهذه كعبة لكن هنا نتعدى إلى نداء سيدنا إبراهيم بالحج نبينا إبراهيم لما أراد الله تعالى تجديد بناية الكعبة أمر إبراهيم عليه السلام برفع القواعد من البيت فرفعه قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذا إبراهيم أبو الأنبياء لا النبي إبراهيم بابا النبوين كلا دين يريد دين فتو يلا النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم nde Allah muyi hesɗitingo mahol suudu kaaba Allah umri jeyaɗo muɗum annabi Ibrahima annabojo muɗum khalilu muɗum alayhi salatu wassalam ɓamtugo mahol ngol wato o mahita suudu kaaba Allah umri muɗum o mahiti suudu kaaba ndu be ɓiyi ko annabi Ismail alayhi salatu wassalam kanjum jawmirawo wolwi ɗum ha alqur'ani Allah woli ɗum o wi wakkati o woli ha suratul hajj ha bakara fu jawmirawo wi wakkati min siriyani annabi Ibrahima nokkure suudu min kollimo windoɓe tarih ɓe mbolwi ɗum waton yaake man ɗum hendu on Allah seni ɗo wari waddi ɗon wuwanimo babal holli mo ɗum ruusde on Allah seni ɗo wato waddi dede man holli mo to kam kay fiya wahayu Allah ar annabojo muɗum ɗum hunde andade Allah holli mo pellel man da ɓalal suudu kaaba woni o ƴoni Ismail o wari o mahiti suudu kaaba ko jawmirawo wi min siriyani annabi Ibrahima min kollimo yo min geccimo go ta shirkan en andi annabojo shirkata ɗum ummatore mako ren ta hawtanam be goɗɗum feere bi mana be tagle am ta rewrami be goɗɗum annabojo ɗum shirkata jawmirawo wi Allah tushrik bi shay'an ase ummatore mako on wolwana rentina wato tata hawtanam be tagle am sennu suudu am her ɗufotoɓe suudu am sena senugo hissan wa ma'nan ndu sena wato ha wato tata labbi ɓile her maru e tata coɗɗum goɗɗum ɓadandu her juuloɓe her ɗufoɓe Allah wiyen bakara wakkati annabi Ibrahima ɓamtata ɓale suudu kaaba be ɓiyum annabi Ismail ɓe tori Allah ɓe mbiya jawmirawo amin jaɓan min kuugal amin anon nanowo torde a anduɗo kuuɗe jawmirawo amin waɗmin min ɗowtaniɓe ma waɗu jurri amin ɗowtane waɗu jurri amin ɗum ummatore ɗowtanide ma hollumin kuuɗe dewe amin no min dewrete jaɓu tuubu amin
anon jaɓowo tuubu anon woni kinnowo jurminowo tagle muɗum jawmirawo amin nelanɓe annabojo her maɓɓe ɗo jangowo deftere maɗa dow maɓɓe andinanɗoɓe diina maɗa e hikma annabojo o sennanɓe her ayibeji junubaji maɓɓe an o jawmirawo an woni jaaliɗo kala fuu jaaliɗo mo jalatake jam hikmajo resanɗo hunde fo ko handi du'a maɓɓe go Allah jaabi neli annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam her makka lamma farada ibrahim wa ismailu alayhim assalatu wassalamu min bina'i alkaaba baytillahi alharam ya ihwan awha allahu ilayhi an addin fi nnasi bilhajji qala wama yablughu sawti ya rabbi qala addin wa ala allahi albalagh فصعد إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام مقامه أو على الصفا أو على جبل أبي قبيس أقوال وصاح يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا هذا البيت الحرام جعل الله حينئذ الجبال تتواضع حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض شرقا وغربا وأسمع الله من في الأصلاب والأرحام فلبوا وأجاب صوت إبراهيم كل شيء سمع من حجر ومدر وشجر فصار صدا واحدا فوصل صدى صوته إلى الدنيا بأكملها وكل من كتب الله أنه يحج قال لبيك اللهم لبيك قال لبيك اللهم لبيك نوع الله ذلك في قرآنه خلال هذه الآيات من سورة الحج فقال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتيك من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق يا إخوان jawmirawo seniɗo ndeni hande o wahayani annabi ibrahim wato hande ha hesɗitina suudu kaba annabi ibrahima mahi suudu kaba timmini o mahidi ndu ɓe ɓii ko annabi ismail alayhim assalatu wassalam nde o timmini allah wahyani mo nelal malaikajo her maako wiyata mo allah wi a ƴewna yimɓeji wara hijja suudu ndu an wino ha du'a ma wa arina manasikana a ƴewna yimɓe wara wato hijja suudu ndu o wiyata ya jawmam toye sawtu am yettata min bo sawtu am yettani ha duniyaru ndu fo ha yimɓeɓe ɓe nana ɓe gara ɓe kijja allah wiyata mo an ka ƴewnude allah on jottinowo ƴewnu o waɗɗiti yimɓe tariha luuri ɗume o waɗi dow ka'e o waɗina dow hoosere safa hawa toon nder julude makka ɗum woni dow safa o waɗina ko dow hoosere jabale abi ɓubays ɗum konnguli ha yimɓe tariha o towni sawtu ma ko o ƴewnu o wiya ya onon yimɓe ya onon yimɓe on andi ya ihwan makka ɗum neɗɗum ko en bolwata ɗo ɗum arti deneki annabi isa alayhi salatu wassalam bana duuɓi ujune ɗiɗi ni on en ɗo bolwata wato ɗo ɗum arti annabi isa arti wato hande annabi isa ɗum waɗa mba duuɓi ujune ɗiɗi nden o dari dow hoosere goo o ƴewni ɓe sawtu maako o wiyata ya yimɓe jawmirawo moɗon waɗi suudu her leddi ɗo kijjondu allah warjan on be aljanna allah hisnaran on yangada yiite hijje suudu hormetedu ndu ni o wi nde o wi banni ko allah waɗi koseje fu ɗo deppita koseje fu ɗo lesta ha accana sawtu maako kala ko allah tagi fu hoosi e ko ɗumani sawtu wato bato taw wolwi sawtu jaɓata har hoosere goo hoosi sawtu maako goo yaara yeeso hoosi sawtu maako goo koseje ɗo lesta nden kala hunde nde allah tagi fu ɗo ho a sawtu maako goo towtina banni ha yetti ɓe dañaka ɓeɗo ha ɓabbe babiraɓe maɓɓe fu allah senni ɗum nde hoddirani ɓe hijjan ɓe nooto yaake ma windoɓe tariha wi mo nooti fu notande mum fu mo allah hoddirani ɗum hijjoje ɗiɗi mande ɗiɗi o notata tati mande tati hoore bo goɗɗo bo allah hoddirana hijja ɗo ɗungi ɗo bo dow koddiroje allah ɗum yaari kanjum ɗo allah seni ɗo o wolwi ɗum ha surawol hijjore man suratul hajji yawmirawo wi annabi ibrahim maatin yimɓe haala hijjore ɓe garanama dow ɓe jahoɓe ɓe kosɗe ɓe baƴƴiɓe ɓe garante daga laabi daayiɗi jasɗi ngam ha ɓe jaalira nafakkaji maɓɓe laahira e duya fu ɓe innan allah ɓe zikra jawmirawo ɓe mawnina ɗum nder ñalɗe andaɗe ñalɗe hijjore dow ko allah riski ɓe ɗum woni no bahimeji ɗi allah seni ɗo riski ɓe
e non ɓe ñaman ɗi har layhaji e ɓe ñamnan bo soytuɓe talaka en hoti ɓe timmina bo wato Allah ɓe timmina kuuɗe hijju maɓɓe ɓe daktayar haram ɓe kebbina togayeje maɓɓe ɗe ɓe togino ɓe ɗuufa suudu kaaba yerru rimɗu ndu wara to hardaɗe jabawirankoɓe Allah woni ɗum banni ya ikhwan en jiyo makkatal mukarrama en jiyo alka'bata musharrafa en jiyo nidau ibrahim alayhi salam hani en laara kowoni hijjore ha dina islama لأن الناس يسافرون يصيحون في الأرض وينظرون الله أمرنا فامشوا في مناكبها yimɓe ɗo wanca laara waaji toro har leddi wanca ngam heɓa andal ngam heɓa nusha ko nandi be man lakin hijjore Allah waɗi ɗum waajibi won shuru man ndu waajibi on ummugo ha goɗɗo woni fu ɓi adama julɗo ya hijjoya ɗo hunde man nde waajibi dow julɗo Allah bishuruti alhajju fi l'islam huwa ahadu arkani l'islam al-khamsa buniya al-islamu ala khams shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salah وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وفي رواية البخاري قدم الحج على صوم رمضان إن الحج يجمع ما في سائر أركان الإسلام من توحيد وصلاة وزكاة وصوم فهو مظهر حقيقي من مظاهر الإسلام العالية فالحاج يكثر ترداد الشهادتين في كل حين والتلبية في الحج هو توحيد ويكثر كذلك صلاة التطوع في مكة وفي المدينة وفي جميع المشاعر ويكثر صلاة التطوع بالمسجد الحرام وسائر المشاعر كما يؤدي الصلاة قبل الإحرام بالحج وهاتان ركعتان للطواف كذلك صلاة ويصوم أحيانا بعد أيام الحج إذا لم يجد هديا وهو متمتع بالعمرة إلى الحج كما يكثر الحاج التصدق بالمال والعطاء إذن فهذا الركن جمع أكثر ما في الأركان الأربعة والمقصد الأساسي من الحج الإسلامي قائم على طاعة الله وعلى إفراده بالعبادة والإنابة إليه وحده وبالخضوع له دون سواه فلا يشترك معه. هذا الحج يرجع تاريخه إلى سيدنا إبراهيم الذي أذن في الناس بالحج بإذن الله ثم انتشر الوثنية بعد إبراهيم وإسماعيل بين سكان الحرم فغيروا معالم الدين وحرفوا وبدلوا وكفروا. لما أراد الله تطهير بيته من أرذان الوثن والشرك أكرم الله هذه الأمة برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجاء وطهر البيت تنفيذا لأمر الله الذي قال لإبراهيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. يا دير جلبين هجورة دين إسلاما إنني ركن البوكل كدين إسلام الضروري ركن جيجوي مولان الله محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام الضروري كجيجوي يو أندل مدن توحيدي جلبين الزكاة السوما هجورة yo ɗum ɗo ɗo hijjore gotel nder majum dina darore be majum hijjore ɗo muuɗi ko wonno haɗiya man pat to en daari ha rumuji nayi luttuɗi fuu hijjore ɗo mooɗi ɗum tawhidi ɗo ha hijjore julde ɗo ha hijjore zakka ɗo ha hijjore suumay ɗo ha hijjore eno ɗum wayi holli en ase wato hijjore ɗo ɗum timmitingo ɓi adama julɗo on ɗum haqiqa banguɗum islama fuu ɗo ar wato ha hijjore hijjowo a yiyan oɗo ɗuɗɗina simtirago ngo wiyete tawhid ha kala wakkati fuu oɗo ɗuɗɗina zikri talbiya labbayka mo waɗata ɗo ɗum tawhidi ɗum manama oɗo ɗuɗɗina ɗum ha kala wakkatiji mako a tawan o ɗuɗɗina naafe ko woni julde har kala wakkati fuu a tawan mo ha julurde makka e madina ha mina hattoy fuu a tawan mo oɗo naafa oɗo juula ayi julde goɗo nder hijjore e nonnoon a tawan kijjowo ɗum oɗo suumoyaki goo masalan to hadiya heɓi mo o wala hadiyawa goo o suuman ɗo nasti alqur'ani suumay goo bo ayi nasti nder hijjore e nonnoon hijjowo oɗo ɗuɗɗina sadaka dow miskin ena haram oɗo hokka ayi zaka goo bo nasti ɗon fayin asero kuwol ngol gongol mooɓi kuuje ko wonno ha diina islama go foor magol yo ɓurna ko wonno ha ton man fuu wato holli en ɗo nder wato ande hijjore nufaye hijjore ɗum ase hijjore islama ɗo nufaye man ɗum ɗo tan go Allah ɗo tare Allah fuu ɗo wangi ha hijjore e goɗitingo Allah be dewal
e tuubugo lorango Allah e yankinango Allah seyde hawtango Allah e takle Allah hijjore ɗo wangini ɗum tariha hijjore ɗo lora ha annabojo towɗo baba annabo en annabi Ibrahima Khalilurrahman kanko o on Allah umrino matinana yimɓe hijjore kanko on mo Allah seni ɗo wi annabijo tokku milla mako dina mako yo en andi wato ɓawo annabi Ibrahima jamanu juuɗɗo yimɓeji gadde wato hande labbi daga Sham Amru ibn Luhay o waddo e lawru o wi yimɓe labbi ha to seyɗanu waɗi mo o hoosi lawru o waddi ha Makka yimɓe go gayliti tokki ko o wanno go ha ɓe mbaɗi kala leñol fu ɓe lawru mum leñol fu ɓe lawru mum ɓe wari ɓe ɓili gacci ɓe ɓili ɗum do suudu Kaaba ni ha yaake annabijo itta labdi man ɗo ɗi sikki 350 yo kadi ɓe bonni ɗum nde ɗum worwugo jawmirawo marɗo hikma o neli annabojo waro senna suudu maako lawru mai tata her Kaaba annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kanjum surawol bara janginta nden annabijo go nde o wari o senni suudu Kaaba go o itti labdi go o yirbini ɗi ja al haqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa annabijo nde yirbini ɗum o senni suudu Kaaba her wato tuuliji shirku go Allah teddini ummatore Muhammadu sallallahu alaihi wasallam be nelal annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shirku metata her Kaaba nden o senni suudu Kaaba go ngam wonnugo umrore Allah nde umrino annabi Ibrahima Allah woni ɗum ha Qur'an wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud Allah wino mo banni senni suudu Kaaba her ɗufoɓe nu be juuloɓe tammi wargo ego kanjum waɗi annabijo sakitini hijjore muɗum sende o senni suudu Kaaba law yehi o yiɗa oɗo hijjani labbi ɗo ɓili dow suudu Kaaba sende o onti Makka tawon e noon Allah wi annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam millata abikum Ibrahim tokka dina baba moɗon annabi Ibrahima kanka inni on ɗotiɓe on julɓe Allah daga yeeso ɓe ha alqur'ani fu faradallahu alhajja ala hadhihi al-umma bi shuruti tajdidan wa tathiran lima kana mashru'an min qabl 20 qarnan qabla al-milad فطهر الإسلام هذه العبادة من الوثنية والشرك وأزال ما تعلق بها مما لا يرضي الله فصار الحج في الإسلام ضرورة دينية نعم الحج في الإسلام مؤتمر للمسلمين المسلمون المنتشرون في كل أقطار الأرض ولا بد لهم من وفد في كل عام يفدون إلى مكة من زمان ومكان يجتمع بعضهم فيهما ليتدارسوا شؤونهم عامة ويتعارفوا وهم يؤدون مناسكهم هذا المؤتمر الأكبر الذي يضم شتات المسلمين من كل فج يأتون يجتمعون في صعيد واحد في زي واحد يذكرهم الآخرة في أيام معلومات يصعدون منافعهم ويطهرون نفوسهم ويستلهمون معاني القوة والاتحاد والألفة والتعاون والأخوة الحقيقية هذه من ناحية ومن ناحية أخرى فالحج موسم عبادة وتجارة ومؤتمر تنسيق أثناء تأدية هذه الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة فالتجار يجدون في موسم الحج سوقا رائجة كأنه أرض العالم حيث تجبى إلى البلد الحرام كل شيء من أطراف الأرض يقدم الحجيج بالسلع من كل فج ومن كل قطر ومعه من خيرات بلادهم جمعها الله في مواسم الحج في البلد الحرام وهو شبيه كما قلنا بمعرض إنتاج عالمي وسوق عالمية تقام في كل عام في حين أنه موسم عبادة وتفسو فيه الأرواح وهي تشكر ألوها من الله عند بيته الحرام ويطوف حول كل قلوبهم طيف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو يوضع البيت فلدة كبده إسماعيل وحبيبته هاجر أم إسماعيل متوجها بقلبه الخافق الواجب إلى ربه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وتتخيل كل حاجة طيف هاجر وهي تطلب الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة الملتهبة حول البيت قبل رفع قوائمه وهي تهرول بين الصفا والمروة وقد نهكها العطش وهدها الجهل وأدناها الإشفاق والطفل الصغير ثم ترجع في الجولة السابعة وقد حطمها الياس لتجد النفع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيع وهي زمزم ينبوء الرحمة في صحراء اليأس والجد يا إخوان جوردون تو إن لاري على ماجون دم هون دم ماون ده الجلب الله
Allah seniɗo farlini hijjore dow julɓe Allah be sarɗiji hijjore bako en tammi wolugo to Allah muyi yo hijjore nde ase ɗum hesɗitinaki on annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam wari hesɗitini ko baaba muɗum annabi Ibrahima mama mum to ɗo waɗino ɗum Allah seniɗo sarɗino neeɓi ɗum ɓuran duuɓi ujune ɗiɗi daga annabi Isa dañaka sallllahu alayhi wa ala al anbiya'i jami'an Allah seniɗo neli annabijo Muhammadu ɓaawo ɗon o neldimo be islam o wari o senni dewal ngal her wato jillano wasaniya wato jillano labbi e keferaku e shirku annabijo itti ɗum her makka kala ko yerdinta Allah fof ittir suudu Kaaba hijjore islam lattake ɗum doole ɗum ruknugol ngol islam darroto jooɓo naam dina islam ɗum wato farliɗini hijjore ɗo ɗum hawritirde humde kala hitande fo wato julɓe yonama ɓe yerɓan délégué en maɓɓe yaato wato hijjoɓe ɗo kala hitande fo har julɓe Allah woni fo hirnage e funage fo hijjoɓe ɗo wato hande ɓe yahan ɓe jahan ɓe taweer hawritirde mawde nde ɗum ɗo wajibi bo ɗum hawritirde julɓe nokkure fof nelani ɗum ɗon worɓe rewɓe her jamanu fuu no ɗum ɓillori fo ɗum woni fo ɓe jahan ɓe kawtan toon har ɓe hawtata ɗo ɓe jaalira baraka Allah ɓe ndaran saniji maɓɓe her kala nokkuje fuu har wato ɓe ndaran her saniji maɓɓe alhaal maɓɓe ɓe ngari ha ɓe dokka kuugal dewal hawritirde mawde nde ɗo nde mooɓi kala julɓe wonɓe dow ndeɗo leddi ɗo hurna e fuuna e fombina e woyla ɓe ngaran her laabi fuu ɓe ngaran nder kongeje e dow asama ɓe piroje ɓe ngaran ɓe kosɗe ɓe ngaran ɓe motaji kala no ɓi adama yarata fuu ɓe yaha ɓe hawta e nokkure woore ɓe kawta be ɓornucce goote ɗum siftiniran ɓe ummingal yande dargal ɓe fuu maɓɓe ɓe fotan mojaje kaddaje ɓe karmini ɓe kawta en ñalɗe seefaaɗe wala biyanɗo kayum kam sabbiti waran ɓaawo ñandere woore ɓe jaalira nafakkaji ɗi jawmirawo seniɗo gotore ɓerduje e diina fuu ɓe nafuuji maɓɓe seno ɓe tuuba ɓe laaɓa nden Allah seniɗo longina ɓe manaji cembe e kawtal nder ɓernde maɓɓe e yiide siftinira ɓe ko saali no jaman sahaba en annabijo sallllahu alayhi wa sallam nder irago haqiqa ngo islama ngo warta her ɓerɗe maɓɓe ba e jihaji fuu hijjore ɗum to laarani ban filoɓe ma bana tema ɗum fowa e ɗum luumo ma pindiwo on har filoɓe ngam kala bangere fuu waddan wato hunde her daayi ɗum nder leddi her pellel man ko ɓi adama meeɗayno yiwo ko suunata ɗum o yiyan wato ba filo o yiyan banni fakat farilla hijjo ɗo duya be diina ɗo hawti ɗo wato ko nafata ɓiɓɓe adama e lahira muɗum senago lattugo wato ahlan wato dunkeni ha Allah tefina ɗum latta waliyan min awliya illa saliyan min sulaha sababu man hijjore muɗum senake her ko salino bako tammi wargo e noon her duya muɗum bo o fotti be ɓiɓɓe adama o ɓesdati hen fa'idaji madda e manawiya e noon wato en mbino hijjoɓe fottan ɓe ban luumo wato ande maapindi o on hawti to ɗum luumo on ƴonano woɓɓe yahtano nden wato o tawa er makka ɗo kala ɓendoje fuu jawmirawo wato waddi ɗum ha ɗon daayi ɗum fumoje fuu waddi kala silaji fuu ɗon yimɓeji ngari her jihaji daayiɗi Allah mofti ɓe her mawsimul hajji har leddi mum hormetendi ɗum ɗon nandi wato bana ñalawmare dargal ɓi adama siftoran banni kala hijjowo fuu ɓi adama alhajijo fuu yaake man wartanan mo er hakkilo maako bana o ɗo yiya annabi Ibrahim e annabi Ismaila yaake ɓe ɗo maha suudu ndu ɓe ɗo kosa ka e wara maha oɗon numa hey diga nane bana yaake o yiya wato hande masalan o yiya bana yaake annabi Ibrahima wari joƴini ɓinguel mum Ismaila pangel ɓe kore muɗum wato ummu Hajar wato ummu muɗum Hajar wato o joƴini ɗum wato ha nder Sahara goɗɗum numan yaake ma nden ɗum wicciti er koseje makka nder bulwule o tori Allah o wiyata jawmirawo am mi joƴini jurri am dow umrore maɗa her waadiwol ngol wala awre her suudu maɗa hormetendu mi torima waɗɓe ɓe juuloɓe ɗo taniɓe ma mi torima waɗu ɓiɓɓe adama yiɗaɓe ɓiɓɓe adama miilo her ton risque ɓe ɓendoje yo ɗum ɗo ɓi adama muminijo alhaji jo numan ɗum yande majum o yiya makka yaake man ɓe jotta kala hijjowo debbo hajjajo o numan daada Ismaila Hajara o be ɓinguel pangel ngel joɓari jinnori ɗum ndiyam jinnori ɓinguel wato Hajara o sarlake ngam maako ɓe ɓinguel maako ummi oɗo duufonon noon o yaha ɗo waɗuɗo ewa e dow yiyan gidowo ɓinguel moɗo talla yiɗi maayi hajjajo fo numan ɗon wato ha o yehi sori jooɗiɗi yaake man o sowi ɓinguel bo wato woɗɗake yonki muɗum ɓaɗi wurtago nden o lorti
ha ɓinguel go ha o wara o tawa jottake ngel yato ngel maayi ngam yaasu wato ande o tawi gikkeer ko yiɗata mo se o wayi o tawi nda ndiyam ɗo ɓula nda ndiyam ɗo ɓula ndiyam ɗam bo ɗum latti ɗum ndiyam ñamdu e jaram zamzam ɓi adama yara hebbina reedu muɗum torrata nden nden ɗum lattanimo ɗum ndiyam ɗam ɗo ila ɗum ñamdu ɗum guure ɗum jaram kanjum wiyete zamzam wato ɗum ndiyam hinnaye e ndiyam baraka bako tammi wargo zamzam lima shuriba la فالحج مؤتمر جامع للمسلمين من كل جنس يجدون مطلوبهم الذي يتوجهون إليه ويتلقون حوله وهو نظام متكامل يقام في كل عام مرة بالقرب من بيت الله الحرام في ظل الله تحت الطاعات والذكريات في أنسب مكان وزمان يشهدون حقيقة الإسلام هي وحدة الألوهية ووحدة الدين ووحدة المصير والإسلام فالإسلام نظام إلهي مخطط من الله العليم الحكيم وضع الله الحج لعباده ليطهرهم من أرضان الذنوب من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يخرجون من ظلمات الجهل وغلبة الهوى وغواية الشيطان وسلطان المال إلى خالقهم الرحمن فالله يخرجهم من أمراض أخلاقية بتلبيتهم نداءه بالحج يخرجهم من الكبر والحسد والحقد والجور والاعتداء ليرجعوا إلى حقيقة الإسلام متحابين في الله على حسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهؤلاء هم الحجاج فهؤلاء يرتبط عليهم قول الله تعالى في السورة الثانية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يا إخوان هجرهم حوري الجماعة كندير الدنيا رفوفا نظامو كلا الله fulɗo Allah kam oɗon naata beele baman sakko gonɗo toon to ton fulɓe Allah hawrata ɓeɗo hawrani Allah on ɓe nooti yaake man ɗo kala hitande fo a tawan kala har wato dow duniyaru berneji duniyaru fo neldi goɗɗo muɗum yehi kanko on hijjowo ɓe ɗotani Allah ɓe ɗon ɗotara ɓe vurtisani duya sam ɓeɗo gondi be Allah her nokkude ɓurde timmugo dow duniyaru her wakkati ɓurɗum timmugo nder zamanu fou ɗo ɓe yiyan haqiqa islama haqiqa man gongan har maɓɓe ɗon giya ɓe giyan haqiqa dina ka ka goota ase ɗon ɗon en husitano en juula bo en pat en wotuɓe ɓe giyan ase wartirdo en pat her Allah on ɓe hiritan dina islama ɗum ɗum dina Allah Allah on waɗi taktib man na goɗɗo jawmirawo marɗo hikma anduɗo kanko waɗi ɗum kanko o waɗani jeyaɓe Allah hijjore wato gam ɓe senna nafsuji maɓɓe her tuundiji junubaji annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o wi ko moye hijji suudu nduɗo o waɗay fasikare e hijjore wato o waɗay ko wonnata hijjore maako o wurtiyan her junuba maako bayande o daña bi mana o wala junuba